لی پاریسی پیکرین هنرمندا فرانسی کامیل کلاودیل کتن مزاتا هنری. اف پیکرین و شارتی او تراجیدیک رونیه دیده سردمک زیرین د دیروکا فرانسا او هنراوی ده. گو پاریس ببو پایتختا جیهانا هنرا نوژن دوی سردمی ده. کلاودیل یاگود اوینه که هستیار دبو به پیکرسازی فرانسی یه نافدار اوگست رودان گو چند فیلمین سینمایی لسر جیروکا وان هاتن چکرن. لی پیوندی وان نسر راسبو و باندوره که نینی لسر درونیا کلاودیل کر و جبر وی سدمی گلک پیکرین خواه شکناندن و در باسی نخوشخانه یا درونی بود سال 1913 ده. دوی مزاده ده 17 پیکرین جبرونز، پولستر و حریه هنه. Cet ensemble exceptionnel. Ava mezada katayibeta ko ji biz berheman pêk de hevde jwana yê Kamil Claudîle ew ji malbata wê gihiştin wê. کلاودیل د سال 1864 جدایک بو و د سال 1943 ده گوچا داوی کر. پشتی مرناوی او هاته جبیر کرن و کاری وی تف ده پاشگوه بو. تا سال 1908 ده گوجاره کدن رخنگرا رونی دان سر کاری وی و جهکی مزن ده هنری دستند. دبر همین کلاودیل ده باندورا رودن دیار دبه. وکو ماموستاکی هروسا جی وکو اویندارکی. گود سری ده کلاودیل مینا مدل بو جه رودن ره و پاشین بو شاگرتاوی و دداویه ده اوینداراوی. پیوندی اویناوان نباش بو و پر با آلوز بو گوباندورکه لبرهمه هر دو آلیان کر. بشتی گودف جه رودن بردا ستیرکا کلاودیل گش بو به پشتوانی موزیک جن فرانسی نافدار کلاود دیبوزی. C'est une vente exceptionnelle. Ji sê geran ev ya herî baş e ji ber ku jêderên berheman cimalbatê ne û ji marawana zûr e polîster û avirmîş hene ku ew di dema herî baş dabû ji berhemdariya wê. Berhemên wê di demên dawî de wekû hunermendeke jin gihişte asta herî bilind di bazarên hunerê de. Gopêkera wê ya bi navê Dîlana Fals di sala 1913 de bi 8 milyon dolar hatibû firotin. Di vê mezatî de behremendiya vê hunermenda Fransî ya jin diyar dibe û destpêka şoreşa hunera nûjen dîne ber çavan.